Teman-teman unik yoi. Yuhu. Wow, 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 wow. Ada anjing Vespa manual mini, teman-teman. Ada anjing lagi naik Vespa manual. Ayo teman-teman, kita berangkatkan anjingnya. Kita berangkat. Yuhu. Wow, 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 wow. Nabrak teman-teman. Wow, wow, wow. Apa tuh teman-teman? Ada kardus teman-teman. Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Kardusnya besar banget teman-teman. Kira-kira isinya apa nih teman-teman? Kita buka teman-teman. Kardusnya. Wow, wow, wow. Apa nih teman-teman? Wah, ada ondel-ondel bocil teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Hei bocil, ngapain kamu? Bantuin saya ya, oke? Bantuin saya, bukain. Bantuin saya temukan mainan bocil, oke bocil? Oke teman, oke bocil. Oke teman-teman, kita mulai berburu mainannya teman-teman. Kita akan mencari mainan teman-teman. Kira-kira menemukan mainan apa aja teman-teman? Kita berburu ondel-ondel teman-teman. Wah bocil, itu ada kotak bocil. Buka bocil. Isinya apa? Wah, ada ondel-ondel. Wow, mantul teman-teman. Wow, ada ondel-ondel. Mantul, ada ondel dua-duaan teman-teman. Masukin ke dalam kardus bocil. Masukin. Wah, mantul. Hei bocil, cari lagi bocil. Kira-kira menemukan apa lagi nih teman-teman? Wah, itu ada kardus lagi. Buka bocil, isinya apa kira-kira? Wow, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wah, mantul. Wah, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wah, mantul. Ada banyak, kita cari lagi. Kita cari. Wah, itu bocil, ada lagi tuh. Sebelah sana bocil. Tuh. Ada lagi tuh. Wah, ada ondel-ondel nyangkut teman-teman. Nyangkut di pohon. Wah, mantul. Ada ondel-ondel. Masukkan lagi bocil ke dalam kardus. Kita cari lagi bocil. Kira-kira menemukan apa lagi teman-teman? Wah, ada lagi tuh bocil tuh. Wow, mantul teman-teman. Wow, ada ondel-ondel babi teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Oh, mantul. Masukkan ke dalam kardus bocil. Oke bocil, cari lagi bocil. Kira-kira ada apa lagi bocil? Wow, di semak-semak tuh teman-teman. Nyangkut. Wow, mantul teman-teman. Wow, ada ondel-ondel wayang teman-teman. Masukkan ke dalam kardus bocil. Wah, masukkan. Kita cari lagi bocil. Kira-kira menemukan apa lagi bocil? Kita cari bocil. Wah, itu apa tuh bocil? Wah, ada popit tuh teman-teman. Wah, mantul, banyak banget popit teman-teman. Wah, popitnya banyak teman-teman. Wah, si ondel-ondel bocil dapat popit banyak. Masukkan ke dalam kardus ya bocil. Kita kumpulkan bareng-bareng bocil. Wow, kita masukkan. Wow, mantul, ada banyak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi nih teman-teman? Wow, aduh, ada apa tuh bocil? Ada topeng ondel-ondel bocil. Masukkan bocil. Wow, topeng berwarna putih. Wow, mantul. Masukkan ke dalam kardus. Kita cari lagi. Wah, bocil ada lagi tuh. Wow, ondel-ondel wayang nyangkut teman-teman. Wow, mantul. Oke, masukkan lagi bocil ke dalam kardus. Kita cari lagi. Kira-kira ada apa lagi tuh teman-teman? Wow, ada lagi teman-teman. Oh, mantul. Ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel polisi. Coba lihat bocil ondel-ondel polisinya. Tunjukin ke teman-teman. Wow, ondel polisi. Siap, 86. Masukkan lagi bocil ke dalam kardus. Oke bocil, kita cari lagi. Kita muter-muter lagi. Kira-kira menemukan apa lagi bocil? Wow, kita lihat-lihat lagi bocil. Wow, sepertinya sudah habis bocil. Coba bocil, taruh bocil. Taruh. Isinya ada apa aja bocil? Keluarin satu-satu bocil, isinya. Keluarin, itu apa bocil? Ondel-ondel polisi bocil. Ya, diriin bocil di situ. Lagi bocil, diriin lagi bocil yang lainnya ondel-ondelnya. Wah, itu lagi ondel-ondelnya. Wow, mantul, dapat panen nih si bocil nih. Itu lagi, wow, ondel-ondel babi. Wow, mantul, ondel-ondel babi. Ayo bocil, keluarin lagi bocil. Wow, itu ondel-ondel mini, diriin bocil. Ayo, ada apa lagi bocil? Kita, wow, ondel-ondel mini lagi berwarna merah teman-teman. Mantul. Kira-kira dapat apa lagi nih bocil? Banyak banget bocil. Kita perlihatkan ke teman-teman bocil. Isinya ada apa lagi tuh bocil? Kira-kira kita mendapatkan apa tadi bocil? Wow, ondel-ondel ini berwarna putih. Diriin bocil di situ, dibarisin. Udah biarin bocil, gak apa-apa jatuh. Keluarin lagi bocil yang di dalam kardus bocil. Ada apa lagi bocil? Ayo, keluarin lagi yang di dalam kardus. Wow, ondel-ondel wayang teman-teman. Oh, mantul, ondel-ondel wayang. Taruh bocil di situ, ditaruh aja, nggak apa-apa. Oh, mantul teman-teman, ini bocil dapat banyak banget nih teman-teman. Mantul. Ondel-ondel lagi teman-teman. Mantul teman-teman. Ada banyak teman-teman ondel-ondelnya. Buka lagi bocil. Ada apa lagi bocil? Mantul. Ondel-ondel wayang lagi teman-teman. Mantul teman-teman. Dapat banyak nih si bocil nih. Wow, itu apa bocil? Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Oke teman-teman.
apalagi bocil? Tadi dapat apa lagi? Wah, popit kaki teman-teman. Taruh bocil di situ. Wow, mantul teman-teman. Buka lagi bocil, ada apa lagi? Wow, ada ondel-ondel kuda poni. Taruh lagi bocil. Oh, mantul. Si bocil dapat popit juga teman-teman. Ada banyak. Wow, ada dinosaurus teman-teman. Masukkan bocil. Taruh di situ dulu bocil. Wow, mantul teman-teman. Wow, itu apa lagi bocil? Wow, popit kepiting teman-teman. Oh, mantul. Dapat popit kepiting juga itu si bocil. Mantul teman-teman, dapat banyak banget ini si bocil ini. Wow, ada popit kupu-kupu teman-teman. Ini si bocil panen popit juga ini teman-teman. Ayo bocil, buka lagi. Ada apa lagi? Wow, wow, popit love. Wow, mantul teman-teman. Si bocil dapat popit love juga. Oke teman-teman. Buka lagi bocil, cari lagi. Wow, ada popit es krim. Ada lagi nggak bocil? Oh, udah habis teman-teman. Oh, mantul teman-teman. Ini, wah masih ada lagi teman-teman. Ada popit Among Us. Oh, mantul. Hasil berburuan si bocil ini. Ada banyak banget teman-teman. Oke teman-teman. Sudah habis nih teman-teman. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah teman-teman.